Onako pizdu materinu. Da ljudi, evo nas opet u Fortniteu, samo za vas, nemoj se udavati! Gdje idemo? Ja idem. Put. Di kad, koji? Pa dok smo išli kupiti. Aha, Isuse Bože, razumem da je bilo onak 200, 100, nego sve je bilo po 1000 i nije mogli izbrati. Nije moglo zbrati do 7 čovjek. Imam ludu ideju, imam jako ludu ideju. Jedna je kod Wailing Woodu. Imam jako ludu ideju. Kaj da idemo u drvo jebeno? Ne, nego da onak tu napravimo fortress doslovno okolo. Evo ti tvoj fortress. Ja idem Marko probati zeti onu zadnju lamu. Dobro. Ne znam koliko bude me damage al storm, morati uspijem ju zeti i vanutit. Mislim uspio bom ju zeti, ali da li bom me storm? Po 5 ide, jeboti. Jebe mu mater, opala je dole. A gdje je zadnji lik? Isus ti došao bom ti nutra s lamom, došao sam nutra s lamom. Odi do mene brzo. Trčim. Pokraj mene ovi ga imaju. Čekaj, idem. Isus ti lik me ubio. Please don't, please, I need the llama. Zelo mi je lama, ubil me. Zadnji lik. Ispod vas u šumu. Ne! Kak je piču? Mislim sad mi ide pasivno. Opake osovine. Opake osovine. Kam se ti ideš klat? Ubal si ga? Je, odi lamu uzet. Gdje je? Sjetio sam se da je challenge assault rifle elimination. Gdje? Čekaj! Ko mi znaš? Ja bih rekao da su dobri, kaj ti je? Definitivno. Tu je lik. Dobro, ja pijem. Isus ti, pa kaj nisi rekao da je baš pored mene? Kubo me. Pa di? Dole tu, ispod. Tam ispod u ovome. Tu. Daš mi. Kaj se zajebavaš, jebe mu mati. Isključena, ovo je top 5 situacija. 2-2-1, mi smo toga svjesni. Jako smo besni. 100% negdje su se ukempali. Tu je veliki shield, to mi ne treba, ali ovo mi treba. A jebem ti, to mi baš ne treba. Ovo mi treba, ovo tebi možda treba. Tu su pored mene. Da, tu sam ide. Opa je tu postavil shield. Ja. Jebem te ja, kak da ja van me idem. Gdje su? Tu gore. Daj ga. Ovo me. Ne sam di je. A, iza drva. Ovdje si, ovdje. Tako, idemo unutra. Ti vidio kako sam sjebao, umro! Ako me sad Isus ti ne znam da je, jedva sam ga ubil. Tu je dole još jedan. Ja mogu ga ubil. Ti treba pomoć ili? Da. Ispod tebe, čekaj pomalo. Je kurac ispod tebe, a?
Da se zajebao malo frajer. Di je? Jel vidiš? Vidim ga. Je, ja ga vidim. Lay your hands on me, lay your hands on me. 8, pičku materinu. Fuck!